U Opatiji je održan 6. festival kave koji je svojim bogatim programom i ove godine zadovoljio posjetitelje. Trodnevni festival započeo je u petak svečanim otvaranjem u organizaciji ugostiteljske škole Opatija. Preduskrsni vikend u Opatiji obilježile su mnogobrojne manifestacije i bilo bi nepravedno neku izdvojiti. Festival kave privukao je mnogobrojne znatiželjnike koji su imali priliku probati pripravke od kave kakve svakodnevno rijetko viđamo. Kreme, miksevi i na kraju velika 13-metarska torta ispunila je terasu Imperijala, a mnogi su čekali mjesto, ali i oni su mogli uživati u drugom, ne manje interesantnom događanju. U dvorani Oleandar 4 opatijska cvijeta održavalo se državno prvenstvo barista. Njihove majstorije, istina, mogli su kušati strogi suci, zato je pripremanje kave na stotine načina uz stručni komentar takmičara bilo nešto što inače gost kavane nema priliku vidjeti. Istovremeno Hotel Kvarner bio je domaćin 19. sajmu Cosmetic Newsa. Najnoviji preparati u njezi kože i lica, sofisticirani laserski uređaji za korekciju nedostataka, kozmetika i još 100 razloga za veliki interes. U dvorani Imperijala, stručni seminari, takmičenje mladih vizažista, Hotel Bristol bio je domaćin majstorima u oslikavanju i uređenju noktiju u 3D formatu. Atraktivna disciplina za mlade i koji se tako osjećaju. U Hrvatskom muzeju turizma prezentirana je maketa Opatije s kraja 19. stoljeća i legendarni guc. I sve se to dogodilo u svega par dana. Uspjeh izvanredan.